nije pogon za avion. I danas postoji problem, ali na tome se intenzivno radi. I mi smo danas u području robotike otprilike kao što su bili automobili na početku 20. stoljeća, neki smiješni uređaji koji se voze, svi su bježali od toga i čudili se. Ali ide i danas svako ima. Svako možda neko automobila ima. Ali da bi robotika došla do te točke, kad bi mi normalno odeš danas popodne u trgovinu i kupiš dva robota, jedan će tamo kosi travu, drugi će nešto teče, treba napraviti jako puno toga. I nešto od toga mi pokušavamo raditi ovdje. Vaš doprinos u svijetu koji je ogroman, koji je velik, ovisi o puno stvari, ovisi o tome koje istraživače uspijete okupiti, ali na kraju vam sve ovisi o novcima. To je nešto jako skupo i ako nemate novaca, teško možete. Ali baš ovo područje mobilne robotike je nešto gdje ne treba puno novaca, barem ne dok su roboti ovako na kotačima, oni što hodaju, oni su jako skupi, ali dok su ovi na kotačićima, to možete rješavati uz ne previše novaca, ali vam treba jako puno znanja. Znanja vam treba jako puno. Ono što očekujete od vašeg kućnog robota sutra kad ga budete kupovali, vi očekujete jedan minimum da vas on razumije, da vi njemu nešto možete reći, da on vama može nešto reći, ne znam, bio je tu netko prije sat vremena pitao za vas, i da se može kretati po vašoj kući, a da se ne zaleti u vas, da ne zapne u nekakav rub, da vam neko trga cijelu kuću, jel? To je nešto što bismo mi ovdje htjeli napraviti. Sad pitate se vi, zašto je to problem? Svatko od nas, hodaš lijepo ulicama, kad vam neko da zadatak, izađete iz ove prostorije, izađete iz ove zgrade, što ćete na kraju napraviti, vi to bez problema napravite. Zašto bi to bio problem? Jel tako, vidim, onako izrazno što ovo priča. Sad ću vam to probati demonstrirati. Znači, nećemo pričati nikakve znanstvene teorije, ali